Nguhaye ikaze n'inshuti mvamwe Meta TV, ndagushimiye cyane wahisemo kubana natwe by'umwihariko wakoze subscribe, ndagushimiye cyane. Ariko nawe nimba uri mushya kuri channel, ndagusabye ngo banze ukore subscribe kugira ngo tujye tubasha kwibanira mu biganiro byacu byose. Uko twabyemeje kubagezaho inkuru zidasanzwe zirimo utuntu n'utundi urukundo ibyegeranye uyu munsi, tugufitiye ibintu 10 bigaragaza kwibora ku Rwanda mu myaka 29 ishize. Nguhaye ikaze nanone ariko ndakwifuriza no kugira umunsi mwiza wo kwibohora igihugu cyacu cy'u Rwanda ku myaka 29 ishize. Byinshi kuri inkuru mu buryo burambuye, ndagusabye ngo bane natwe tugerane ku musozo. Ndagushimiye cyane kandi nguhaye ikaze nanone ibintu 10 bigaragaza kwibohora ku Rwanda mu myaka 29 ishize. Imyaka 29 irihiritse, umwanya wo gusubiza amaso inyuma ku ntambwe zimaze guterwa nyuma yo kwibohora mu rugamba rwashyize iherezo kuri jenoside yakorewe abatutsi, ingorane zabaye n'amasomo yashibutsemo. Ni imyaka yaranzwe n'umuvuduko udasanzwe mu nzego zitandukanye, watumye ubuzima bwongera gushoboka, abanyarwanda bongera kureba imbere bafite icyizere cy'ahazaza. U Rwanda rurakataje ndetse imbere hahishe byinshi kuri iki gihugu, cyane ko nibura 27 n'igice kimwe ingana na miliyoni 3.6 z'abaturage kigizwe n'urubyiruko. Ikintu cya mbere mu bintu 10 by'ingenzi kigaragaza ko u Rwanda rwibohoye ni uko ubukungu bwikubye inshuro nyinshi. Jenoside yatwaye ubuzima bw'abantu, ibintu biratikira ku buryo kongera gusana igihugu byasabaga ubwitange n'umutima ukomeye. Ibintu byinshi byari byarasenywe, byarasahuwe, kurya igihugu cyari ku mavi, abantu bakabaye bashora imari barishwe, abandi barahunze. Byasabye ko RPF yifashisha amwe mu mafaranga yasagutse mu misanzu y'urugamba rwo kwibohora kugira ngo ibintu by'ingenzi byongere kuboneka mu gihugu, uko Perezida Kagame yabivuze mu mwaka wa 2017. Aha yagize ati, twasabye abanyarwanda bamwe bari baza aka karere neza, tuhakura aya mafaranga turababwira tuti mujye mu Burundi, Uganda, abandi Tanzania, Kenya mugure ibi bintu: umunyu, amasabune, peteroli n'ibindi nk'ibyo by'ibanze. Ibintu dukoresha mu buzima bwa buri munsi nabyo washoboraga kubona, ko twatangiye ubuzima umuntu ashobora kubona peteroli yo gucana akatadowa n'isabune n'ibindi. Amafaranga yavuye muri ya misanzu y'abaterankunga ba RPF. Kwiyubaka byarashobotse, ubukungu bw'u Rwanda bwaje kwisubira, butangira kuzamuka cyane ku buryo umusaruro mbumbe w'igihugu bavuye kuri miliyoni 752 mu 1994 kugera kuri miliyari 10.6 mu mwaka wa 2022. Mu mwaka wa 2022 umusaruro mbumbe w'u Rwanda ubariye ku biciro byo ku masoko wari miliyari 13,716 by'amafaranga y'u Rwanda, zivuye kuri miliyari 10,930 mu mwaka wa 2021. Icyo gihe umusaruro mbumbe w'umuturage ku mwaka waguze ku mafaranga 8,000 uvuye ku madolari 858 mu mwaka wa 2021. Mu gihe mu 1995 wari 185.6, mu 2000 uba amadolari 227.7. Ubushakashatsi ku mibereho y'ingo mu Rwanda bwakozwe mu mwaka wa 2000 bugaragaza ko icyo gihe ikigero cy'ubukene cyari kuri 66.4%, kivuye kuri 77.8% mu mwaka wa 1994. Mu mwaka wa 2017 ubukene bwari bugeze kuri 38.2%, mu gihe ubukene bukabije bwari 16%. Ikintu cya kabiri cy'ingenzi kigaragaza ukwibohora kw'igihugu cyacu cy'u Rwanda ni icyizere cy'ubuzima. Urebeye ku mubarura rusange yabaye mu myaka ishize, icyizere cyo kubaho cyariyongereye cyane hagati y'1978 kiva ku myaka 46 kigera ku myaka 54. Iki cyizere cyo kubaho cyane cyaje kuzamuka cyane hagati y'1991 na 2002 kigera ku myaka 51. Nyuma yo kwibohora cyongera kuzamuka mu 2012 kigera ku myaka 64. Ibarura rusange rya gatanu ryabaye mu mwaka ushize
byerekanye ko icyo cyizere cyo kubaho kigeze ku myaka 69 n'ibice bitandatu umwaka wa 2022. Urebeye ku gitsina iyi myaka igeze kuri 67 n'ibice 7 ku bagabo, mu gihe ku bagore ari 71 n'ibice 2. Imanuka ry'icyizere cyo kubaho hagati y'1991 na 2002 bisobanurwa n'umwaka w'1994 wayemo jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 n'ingaruka zayo kuko yahitanye abasaga miliyoni 1. Hakiyongeraho n'ingaruka zishamikiyeho nk'ubukene bukabije mu baturage, ihungabana ry'imibereho y'abaturage, ubuvuzi n'ibindi. Izo nzego zazahutse cyane mu bushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2002 na 2012 bijyanye n'uko ubuzima bwari butangiye kuzahuka. Ikintu cya gatatu cy'ingenzi kigaragaza kwibohora kw'igihugu cy'u Rwanda ni amashanyarazi. Kugera mu mwaka wa 2000 muri Kigali nk'umurwa mukuru 38 n'ibice 7 by'abari bayituye bakoreshaga peteroli mu gucana ko nta mashanyarazi bari bafite. Mu gihugu hose 59 n'ibice 2 by'abaturage bakoreshaga itara ry'ikirahure ryajyagamo peteroli mu gucana mu masaha y'ijoro. 20.1% bakamurikisha ibishirira. 13 nabo bagakoresha itara rya mazutu, mu gihe 5.1% aribo bacanaga amashanyarazi ya electrogaz. Imibare iheruka y'ibarura ryabaye muri Kanama mu mwaka wa 2022 igaragaza ko mu ngo 3,312,743 zibarurwa mu Rwanda, ingo 61% zifite amashanyarazi, aho izo mu mujyi ziyafite kuri 84.6%, aho mu cyaro 51.3%. Muri Kigali ingo zifite amashanyarazi ni 90%. Intego nuko mu mpera z'umwaka wa 2024 ingo zose 100% zizaba zifite amashanyarazi. Ku mwanya wa 4 mu bintu 10 by'ingenzi bigaragaza kwibohora kw'igihugu cy'u Rwanda tuhasanga isuku n'isukura. Hambere hari aho kwambara inkweto byafatwaga nk'abasirimu, ariko ubu ahubwo umuntu utazambaye sinzi ko wapfa kumubona. Ubwo kuzambara byagirwaga itegeko, hari n'abajyaga kwaka serivisi za leta inkweto bazitwaye mu ntoki bakazambara benda kugera kwa gitifu, ariko ubu n'ugiye mu murima we aba yafunze imishumi y'inkweto izwi nka rase. Ibyo bihuzwa n'uko mu bijyanye n'amazi meza nibura urugo rumwe muri 5 ingana na 82 mu Rwanda rufite amazi meza yo kunywa, buryo no gukaraba ubu bishoboka. Nibura mu mujyi ayo mazi aboneka ku ngo 96%, naho mu byaro zikaba ingo 77%. Urugero abantu bakoresha amazi adasukuye ava mu mariba adatunganyijwe ni 11%, ava mu migezi ni 6%. Umwanya wa 5 mu bintu 10 by'ingenzi bigaragaza kwibohora kw'igihugu cy'u Rwanda ibikorwa remezo. Nyuma yo guhagarika jenoside ku ikubitiro, ingabo za RPA zatangiye zisana ibikorwa remezo birimo imihanda n'ibiraro byasenyutse mu gihe cy'intambara. Igisirikare cyagize ubushobozi buhambaye bijyanye n'ubwubatsi ku buryo byagifashe gukora imishinga yagutse kandi ahantu hatandukanye. Kuva mu 1994 kugeza muri 2019 u Rwanda rwari rumaze kubaka ibirometero 38,000 by'imihanda, ibirometero bisaga 2,000 na kaburimbo. Naho nko kuva mu mwaka wa 2021 ibirometero by'imihanda ya kaburimbo byubatswe byavuye ku 532 bigera ku 645, ubariyemo nk'imihanda yubatswe ya Baserukomo ingana na kilometero 51, Isiza Rubavu ya kilometero 20, Huye Gisagara kilometero 13.6, hakaza n'indi mihanda icyubakwa nka Huye Kibeho ifite kilometero 66, Nyagatare Rukomo ifite ibirometero 73, Bugesera Nyanza ibirometero 66 n'ibice n'iyindi. Uretse imihanda yubatswe, twabura kuvuga nk'ibindi bikorwa remezo byubatswe birimo Kigali Convention Center imaze kuba ubukombe mu kwakira inama ku rwego rwa Afurika, Kigali Arena ndetse na Stade Amahoro ikomeje kuvugururwa.
inyubako zatumye u Rwanda ruhindura isura rwafatwagwamo nk'igihugu gikennye cyabayemo jenoside gusa, ahubwo ubu kikagaragara nk'igihugu kirimo gutera imbere mu nzego zose, cyakira inama mpuzamahanga gifite ibikorwa remezo bikenewe ndetse kikaba kibereye ishoramari. Ibyo byanagendanye no gukorana n'amakipe akomeye nka Arsenal FC na Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa, kwamamaza iki gihugu cy'icyitegererezo cy'ubukerarugendo n'ishoramari. Mu bintu bikomeye byakozwe n'ubu bigikomeje mu kunoza imiturire ku buryo buri butaka buba bufite icyo bwagenewe, niba ari ubuhinzi cyangwa ibindi bikorwa nk'inganda byakunze kwibasira ubutaka bundi bugenewe guhinga. Gusobanuka kwarwo kuko abaturage bakomeje kwiyongera ku buryo ubucucike bwabo bwavuye ku bantu 183 bari batuye kuri kilometero kare mu 1978 bikaba gatatu mu myaka 44 bagera kuri 272 mu 1991, 321 muri 2002, 115 muri 2012 na 503 muri Kanama umwaka 2022. Ibyo bikerekana ko igenamigambi ry'imiturire ari ngombwa cyane kuko abaturage biyongera bakenera aho gutura, ari nako bibatunga kiyongera igihe ubutaka bwo kubatunga ahubwo iyo udatunze neza n'ubuhari buragunguka. Ku mwanya wa gatandatu mu bintu 10 by'ingenzi turasanga abanyarwanda bize neza bagasobanuka. Burya koko kutiga biragatsindwa. Ubushakashatsi butandukanye bwashimangiye isano yari hagati yo kutiga ndetse n'ubukene. Mu kwibohora imibare y'abantu batize yakomeje kumanuka ku buryo yavuye kuri 31.9 babarwaga nk'abaturarwanda batakandagiye mu ishuri muri 2002 kugera kuri 18.7 umwaka 2012. Bibarura 22% by'abaturage batigeze bakandagira mu ishuri, ni mu gihe hejuru ya 1/2 cy'abaturage bangana na 54% bize amashuri abanza, 15% biga amashuri yisumbuye, naho 3 nibo bize kaminuza. Ubushakashatsi buheruka bwerekana ko nibura 77% by'abaturage bize rumwe mu ndimi enye z'ubutegetsi zemewe mu gihugu, ari iz'Ikinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa n'Igiswahili. Kwiga ni itegeko ku bana bafite imyaka hagati ya 6 na 17, ariko ubwo bushakashatsi bwakorwaga abana 81% nibo bari mu ishuri, 13 ntibari mu ishuri, mu gihe 6 batigeze barikandagiramo. Umwanya wa 7 mu bintu 10 bigaragaza kwibohora kw'igihugu kuko nta munyarwanda ukirembera mu rugo. Mu buryo bwihariye ku Rwanda kuva hashyirwaho ubwisungane mu kwivuza, ubuzima bwa benshi bwarahindutse. Wongeyeho n'umubare munini w'amavuriro yubatswe guhera ku rwego rw'ibitaro by'uturere, abanyarwanda begerejwe aho kwivuriza ku buryo ntawe ukirembera mu rugo, ko yivuriza make kandi agahabwa imiti ku ndwara zari zarazengereje abanyarwanda. Nibura abanyarwanda 97% bafite ubwishingizi bwo kwivuza, aho igice kinini kingana 93% gikoresha mituelle de santé. Bijyanye na gahunda yo kugeza ku baturage amavuriro y'ibanze agezweho ku rwego rw'akagari, bizafasha kurushaho kubungabunga ubuzima bw'abanyarwanda. Ku mwanya wa 8 mu bintu 10 by'ingenzi bigaragaza kwibohora kw'igihugu no kuboneza urubyaro bituma biteza imbere. Imibare iheruka yerekana ko magingo y'umugore umwe mu Rwanda abarirwa abana 3.6 mu buzima bwe. Imibare yamanutse cyane kuko hagabanutseho abana 5 bakava ku bana 8.6 umugore yabarirwaga mu 1978 bakagera kuri 3.6. Intara y'Uburasirazuba niyo isigaranye gahunda yo kubyara abana benshi kuko umugore abarirwa abana 4, umujyi wa Kigali bakaba 3. Urebye uturere, akarere kabyara abana bake ni Kicukiro, ko umugore abarirwa abana 2.8, mu gihe akabyara abana benshi ari Rusizi kuko umugore abarirwa abana 4.5. Bifitanye isano no kuba abagore barahawe rugari bakiga ndetse bakaminuza, kuko ya mibare yerekana ko abagore babashije kwiga amashuri yisumbuye cyangwa kurenzaho bafite umubare uri hasi w'abana babyaye
nibura abana 3.4 ku mugore, mu gihe abagore bize amashuri abanza gusa cyangwa arengaho babyaye abana benshi, abana 3.9 ku mugore. Binagaragara ko imiryango yabyaye abana bake iba yifashije kurusha iyabyaye benshi, ibyo nabyo bikanahura na cya cyizere cy'ubuzima kizamuka. Ku mwanya wa 9 mu bintu 10 bigaragaza kwibohora k'u Rwanda ni imibare y'abantu bapfa yaragabanutse. Kubera imibereho y'abanyarwanda igenda ijya ku murongo, imibare y'abantu bapfa yaramanutse cyane hagati y'1978 na 2022. Iyo mibare izwi nka crude death rate, ibarwa ufasha umubare w'abantu bapfuye ku mubare w'abaturage bariho. Imibare yerekana ko hagati y'1978 na 2022 habayeho igabanyuka ry'abaturage bapfa bakava kuri 17.1 bakagera kuri 6.3 ku baturage 1000, bingana n'impanuka rya 63% mu gihe cy'imyaka 44. Iyo mibare ariko yaje kuzamuka cyane hagati y'1991 na 2002 igera kuri 15 mu bushakashatsi bwa 2002, yongera kumanuka hagati ya 2002, 2012 na 2022. Ibi kandi binajyana n'igabanuka ry'impfu zibasira abana bari munsi y'imyaka 5, aho ziri hejuru zifatwa nk'intabaza imibereho rusange iri mu kaga. Imibare yerekanye ko habaye bigabanuka rifatika hagati y'amabarura ya 1978 na 2022, uretse mu ibarura ryo muri 2002 zavuye ku mfu z'abana 144 ku bana 10,000 mu 1978 bagera ku bana 28.9 mu mwaka wa 2022. Imibare yo muri 2002 ariko yari iri hejuru. Ku mwanya wa 10 ari wo wa nyuma tureberaho ibintu 10 by'ingenzi bigaragaza ko igihugu kibohoye isosiyete idaheza. Nubwo u Rwanda ruri mu gihe rugizwe n'igice kinini cy'urubyiruko, ikindi gice kigizwe n'abageze mu zabukuru barimo abarokotse jenoside yakorewe abatutsi n'abandi, bakomeje kwitabwaho bagenerwa ubufasha butuma bakomeza gutwaza, kimwe n'ibindi byiciro by'abanyantege nke. Abakuze babarwa nk'abantu bafite imyaka 60 kuzamura mu Rwanda barurwa bagera ku 862,929 bangana na 6.5 bya miliyoni 13.2 z'abaturarwanda. Muri abo bakuze harimo 65% babana nabo bashakanye na 33.6 b'abapfakazi. Byongeye 12.6 by'aba bakuze bafite ubumuga, mu gihe ubumuga mu gihugu muri rusange bari kuri 3%. Nubwo bimeze bityo, aba bantu bitabwaho kuko hafi ya bose, ni ukuvuga 98% bafite ubwishingizi bwo kwivuza, benshi muri bo bagakoresha mituelle de santé 96%. Kimwe n'abantu bafite ubumuga nabo 97% bafite ubwishingizi bwo kwivuza. Muri Gicurasi umwaka 2021 nibwo leta y'u Rwanda yashyizeho politike y'abageze mu zabukuru, ifite intego zirimo no gukora ubukangurambaga mu bakiri bato kugira ngo bakure batekereza ku mibereho yabo y'izabukuru. Mu rwego rwo kwita ku barokotse jenoside bageze mu zabukuru, umuryango Unity Club intwararumuri z'abafatanyabikorwa batandukanye bashyize imbaraga mu kubaka ingo zagenewe izi ntwaza. Kugeza ubu mu gihugu hose hari ingo z'impinga nzima 4 zirimo urwa Rusizi, Huye, Nyanza na Bugesera. Ndagushimiye cyane wowe utahwemye kubana natwe byinshi kuri iyi nkuru tubagejejeho, aho twaberetse ibintu 10 bigaragaza kwibohora kw'igihugu cy'u Rwanda, turabikesha urubuga rw'igihe.com. Ushaka kumenya byinshi mu buryo burambuye kuri iyi nkuru, nawe ushobora gusura urubuga ukibonera n'andi makuru atandukanye. Ariko nimba ari mushya kuri channel, ndagusabye ngo ntugende udakoze subscribe kugira ngo tujye tubasha kwibanira mu biganiro byacu byose. Imana ibarinde, naho butaha. Nguhaye